normalno da ne bi bio jednodimenzionalan lik, to je isto osoba koja prolazi sam kroz neke procese samim sobom i preko terapije, tako da nije jednolinijski, zbog toga ga je vrlo zanimljivo i igrati na taj način. Mislim, meni kao glumcu, to je osoba koja, pa mislim, to je pitanje braka, bez obzira si bio u braku, hoćeš li biti, si trenutno, mislim da je to nešto što se tiče svakoga, to ne mora biti brak, može biti vanbračna zajednica, može biti nešto tako slično. Tako da se tiče svakoga. I to kroz šta njih dvoje prolaze je nešto što jest manje više blisko svakoj osobi. Da se bori za taj brak, kada on kaže želim sve da probam, pa da znam da sam sve učinio, da nema nikakav regret kao kasnije. A to jeste nekako tako, da trebaš, ko za sve u životu stvarno, da se čovjek treba potruditi, dati maksimalno sebe, da zna da je miran, da je posle miran s tim, da zna da je dao sve za sebe, od sebe. Tako da mi se to nekako čini najljepše kod tog lika, jer on jeste meni nekako bio lovable s te strane. I to mi nekako ključna rečenica, njegova replika u komadu, koja mi dalje poslije otvarala neke druge kanale u radu.